Yaşlarını yazıcılıkka tartу meselesi turunda sorav verdiler bana. Yaşlarını icatqa tartıluu gününe kaldık bu ay biz. Urgılıp üzeri yazatırganlar idi mektepte. Çünkü mektep var idi. Çünkü onda edebiyat, Tatar dili edebiyatı okutıla idi. Bütün jurnallarını aldıra idi, bütün mekteplerde, bütün SSR boylap Rusya Federasyası. Hatta Leningrad'da da, Perim'de de Tatar mektepleri var idi, Azerbaycan'da da Tatar mektepleri var idi. Ondan onlarını kızalap turası yok idi, onlar okuyorlar idi, özleri yazarlar idi, hem onların ustazları var idi. Süzümlü kitapka metkeden başlaymalı. Kitap okuşular sana yıldan yıl kimi barganda yazıcı kişi bu cəhətdən sözün daimi eytip тұрғаты iş. Nobel премиясын алғанда сөйлеген тілмәрінде Иосиф Бродский былай деген: наиболее тяжким преступлением является не преследование авторов, не предание книг костру, а пренебрежение книгами, их не чтение. Bu sözler bugünkü vaziyetine tulsun şaşıp bile. Мәгълүм ki kitapның тәсири болашақта айрата күчле була. Ул күрәдәше кебек киләчәгеңне юрый, анан төшкән яктылык гүяки барасы юлларыңны яктырта. Синең өчен дөньяның офыклары киңәя, сез моны бик яхшы беләсез. Яшьләрне иҗатка, әдәбиятка тартырга кирәк, җәлеп итәргә кирәк дип әйтәләр. Минем яшьләр белән бик күп еллар бу эшләгән тәҗрибәм шуны күрсәтә. Яшьләрнең үзләре ягыннан активлык кирәк. Яшьләрне тартып булмый, әгәр дә үзенең эштә үзенең шундый кызыксынуы булмаса әдәбиятка, иҗатка. Шуңа күрә менә минем мөрәҗәгатем яшьләргә бу очракта күбрәк активрак булырга кирәк. Язучылар берлеге бар икәнен белергә кирәк. Язучыларның остаханәләре бар икәнен белергә кирәк. Конкурслар бар, төрле проектлар бар. Активрак булырга кирәк яшьләргә. Ә без өлкәннәр каршы алырга риза. Бүгенге көндә нәрсә эшләргә кирәк? Мәктәп юк. Бу сорау миңа калса нидер дәрәҗәдә абсурд. Ягъни имәнгеч бер сорау. Ничек инде язучылыкка тартырга мөмкин, татар мәктәбе булмагач? Иң беренче мәктәпне хәл итәргә кирәк. Мәгариф системасын хәл итәргә кирәк. Менә шунда булыр ул тартылу. Her bir нәрсәнең теге тарихы бар, хәзергесе бар, киләчәге. Шуңа күрә без мәсәлән тормыш шул үткәнне, хәзерне киләчәкне уйлыйбыз икән, тормыш бар. Шуңа күрә хәзер менә бу теләсә нинди тармакта шулай булырга тиеш. Әдәби иҗатта да, әдәбиятта да, сәнгатьтә дә, фәндә дә. Һәм шушыңа инде аны үз агымда гына куярга ярамый. Монда билгеле бер эш алып барырга кирәк. Бигрәк тә яшьләрне әзерләү, төрле тармакларга, шул исәптән иҗат эшләренә шул вакытта гына безнең киләчәгебез бар. Bizde şayanını aldıralar idi mektepte, Yeşilinçini de, Stalinçini de aldıralar idi mektepte. Şayanını da aldıralar idi, Kazanıtlarını da aldıralar, Ataklılarını da aldıralar idi degen şekilde. Menen işi gitip edebiyat barlıkka kele. Uramdan kirgen malayından yazısı yasap bulmayı. Ona mühit gerek, til mühiti gerek. Til mühiti mekteptegine bula, yaki gailede bula. En birinci gailede bula. Ondan sonra mektep balalar bakçasında, ondan sonra institutta, ondan sonra yukarı kurslarda bular. Ona dili, dersleri. Mene şulay bulgandağına ona dili, devlet dili bular. Şulay bulgandağına yaşlar kileşek, şakırmışı da kileşekler. Zamanımızın eytesi fikirlerin, tırmışın motorluğun kileşekke olar alıp barışak bit. Hem olar icatında yaktılık, pozitif notalar kübrek bulsun idi degen eyberge toqtalasım kele. Çünkü gil ütkenlerge, gil qorangılıqqa, gil passivlıqqa, gil mыңсулыққа toqtalsan, tırmışın motorluğu көрінне bit ol. Tırmış motorluğu özümüzden tıra. Yaşlar icatlarında şunu көрсетәбезсеннәр idi. Bik köp eyberler bizde yaşlar üçün degen söz bilen işlenile. Mena şunsa yaşqına gajab, yaşlar üçün işleybiz dip minberge ülkönler mine her vakitte da. Neşep şulay iken ol yaşlar için yaşlar işlerge tiyiş dip olayım men, yaşlar özleri için işlerge tiyiş. Klubda da şulay dibeytiginde bir tege gadigine misal getirsen klubga ülkönler kirip tulay iken yaşlar çıkıp bite. Ул әйбер бүтін һәр вакытта да булган, нишәп шуны менә күрмәмешкә салышалар һәм белмиләр, шуңа күрә мин уйлыйм, бары тик менә яшьләргә мөмкинлек бирелгәндә һәм аларның үзләре өчен үзләре эшләргә мөмкинлек бирелгәндә генә нәрсәдер эшләнәчәк. Булай күпме генә матур сүзләр әйтергә була, иде эшлибез инде яшьләр өчен, тегеләй әйтәбез, булай әйтәбез дип, мин яшьләр өчен эшлим, минем күңелем яшь дип әйтергә була, әмма аңа карап бер нәрсә дә үзгәрми. Мин шуңа күрә уйлыйм, шынлап торып
яшьләр килсен иде. Biz bugünkü gündə özümüzün tuğan dilimizni, tatar dilimizni saklab hem üstürü üstünde işleybiz dep aytım indi. Şu maksat bilen biz yaşlarımızda milli uzan terbiyelerge tırışırga tiyişbiz. Milli uzanны mekteptegine tugul, cemaat orunlarında, şulay yok mine mınday beyramlarda, kişilerde alarını qotnaştırıp, aktivlaştırıp, mine şulay ettirip, özlerinde icatqa, edebiyatqa tartırga hem kızıksındırga mümkün. Bigirek de bu yaşlarımız bilen işler için yazıcılar birliğinde bulgan yazıcılar, şairler de aktivrak işlesinler idi. Onlar eğer de gimnaziyalarga, mekteplerge, yukarı okul yurtlarına kelip, yaşlarından yaşarak ısıraşsalar, ol vaxtda bizim yaşlarımız birinde kıyınlıksız özleri tilep, icatqa tartılırları, tuğan tilimizin üstürüde üzerinden ilişkiler kirtirleriydi. Mine şul vaxtda bizden keleşegimiz, tuğan tilimizin keleşegi de devamlı bulur idi.